Hrskavi pita štapići od gotovih kora sa sirom. A evo kako da ih pripremite. Prvo, umutite 3 jajeta. Dodajte 100 ml ulja i 100 ml jogurta. Dodala sam i 450 g sitnog sira, može i nešto manje, najmanje 350 g. Zatim 150 g feta sira. Dobro sam pomešala, pa dodajem 1 kašičicu praška za pecivo. Pomešala sam i sa praškom za pecivo, a potom pripremam rastvor za premazivanje kora. U 200 ml obične hladne vode, umjesto obične može gazirana voda, dodajem 100 ml ulja i ostatak kesice praška za pecivo. Dakle, 1 kašičicu sam dodala u sir, a ostatak u rastvor vode i ulja. Dakle, ukupno je potrebno 10 g praška za pecivo. Potrebno mi je jedno pakovanje kora od 500 g za pitu. Na koru prvo nanosim rastvor vode, ulja i praška za pecivo. Rasporedit ću ravnomerno. Preklapam ovako koru po dužini. Zatim dodajem sir. Rasporedit ću ravnomerno. Uvijam u štapić i prebacit ću u pleh premazan uljem. Ponavljam postupak dok ne utrošim i ostale kore iz pakovanja. Fil je taman za pakovanje kora, dobro ga rasporedite. Kada završite sa filovanjem, ostavite pitu da odstoji dok se rerna zagreje na 250 stepeni ili na 230 ukoliko kod vas ne može na 250. Kada se zagreje, smanjite na 220 ili 210 stepeni. Pečite 20 do 25 minuta da porumeni i da bude hrskava. Ovdje sam vam pokazala koliko mi je ostalo rastvora, vode i ulja nakon što sam završila sa filovanjem. Na kraju sam premazala uljem i posula susamom. Zatim ću je ostaviti da odstoji dok se rerna zagreje i pečem kao što sam malo pre objasnila. Nakon 20 minuta pečenja, pita je ovako rumena i hrskava i preukusna je. Obavezno probajte recept i verujem da ćete od sada samo ovako pripremati pitu. Dopašće se svima, pa i deci. Hvala vam što pratite, pogledajte i druge recepte sa kanala Lako je kuvati i prijatno!